Slava valno bxêratin qanala me em ê îro dolmê tar ê qelandî bawra çê bikin keremkin werin em dest çêkirina xwarina xwe bikin. Ji bo xwarina me malzeme me ev in di piyan birincê me heye û sebzê me hene ji bo dolma bacanê reş, îsotê sor û êşîn, dolmik û weka ristikekî pilimey mêwe hene. 200 gram goştê me û hinek jî dûv me xisiye û dikarin dûv nexne jî ew jî goriya daxwaziya dilê we ye. Bacanek, piyanek rûn, qebtkek bexdenûs, pîvazeka hişk, kulmek smaqa hebî me a berdaya ser û me kelandiye, îsotê me jî dermanê germ e, îsot e, dermanê sor e û bîbera reş e, kevçiyek xwê û di kevçî jî ava bacan e û ava îsota di nava hev da ye. Werin em destpêkê de dolmê xwe biqewêrin. Em bacana xwe reş rajne wisa serkê wê jê bikin. Mevê mikne sê heb dolme. Ew êdî goriya daxwaziya dilê we ye maznaya çûkaya înakî sê heb edibim jê derên bes e. Mevê ji eynî wisa bikin. We mevêga nava bacanê xwe reş biqewêrin. Em vêga bi vênakê diqewêrin berê di mala de tê bîra min ê her kesî kevçiyekî wînakê dolma hebû. Jera digotin kevçiyê dolma piçikekî devê wînakê tûj bû û ji bo dolma hiltanîn mala her kesî de ew hebû û hingî me dolma pê çê dikir ew kevçiyê me ji bacanê reş her û daxayî min reş bû û em van navkê bacanê xwe reş jî em navêjin axme nabe. Em ê wan jî wan û ê dolmika di nava hev de serê şeveqê em ê ji xwe re biqelînin di pîvazek û îsotekî û hinek em ê hêk lê bixin û em ê biqelînin. Yani ti tiştek di vir de axme nabe. We em ê vêga wisa bacanê xwe reş biqewêrin. Tanikayiya wî û qaliniya wî jî goriya daxwaziya dilê we ye. Hûn dikarin tanik jî çêkin û dikarin qalin jî biqewêrin. Mevêga dolmê xwe qewart em ê dolmê xwe biqelînin em zêde jî naqelînin ji xwe cudayiya vê dolmê jî ev e qelandin e em ê zû biqelînin û heta em danê xwe hazir kin bila ew jî sar bibin. Dolmê me bila hinekî li wirê sar bibin em jî danê xwe hazir kin em ê goştê xwe bixine navê, sewzê xwe em ê bixine navê. Ava xwe bacana jî em ê bixine navê. Em ê baharatê xwe bixine navê. Ev dolme çiqa tûj be hewqa xweştir e û em ê xuya xwe bixine navê. Xuya me jî ava me bacana şor e em zav zêde vêga naxine û pelê me jî şorin. Em ê tam bikin goriya kêm be em ê serê zêde bikin û em ê rûnê xwe jî bixine navê. Rûnê me jî ew dolmê xwe ku me qeland bû em ê wî rûnî bikarbînin. Dûv nav de heye û dolmê xwe jî me qelandiye ew jî birûnin ji ber wî em zav zêde zêde jî rûn naxine û em ê vêga simaqa xwe jî berdine serê. Ger ku simaqa ve toz be nehewce hûn a berdine serê hûn dikarin ama wisa kevçiyekî bixine navê bes e û em ê vêga bi destê xwe li hev bixin. Îdî em ê vêga dolmê xwe dagirin. Em ê bîberekî û bacaneka reş wisa dagirin û bi rêz qûşxana xwe de rast bikin. Vêga di nava danê me de sewze zaf e ji ber wî em ê dolmê xwe tije bikin.
گر کو کیفا وش سوزه رانه گوش رانه و نخنه ناوی اون کار هنگی دولمه خو حتی سری تجنه کنجی و مثلا کشخانه خود راست کن و دولمه خود آگرد اما ویگا ریزک جی پلی خود پیچن اما وی قمکای ناکی میجه کن و اما اوصاب پیچن ایدی اوجی گوریا دخوازیاد لیوه قالندیاوی تنکیاوی ازعف زیده تنک حز ناکم جبروی ازعف زیده تنک اکنا پیچم دما کو ام بچوک بون دایکام دما پلات پیچا مجهر دایم جرا صح حاضر ذکر داتانی بادانه ناکی صح پلی قونکا وانکا مجید کر و مجرا حاضر ذکر ویگا گاوا دما کوم پیچا او روش کت نبیرامن گما دولمه خو ته پیچا و مهنک آبرده و سر سماقه خو امیوجی برد سری گر کو کیفا واشتر شانه اون کارن مساجی نکن لی دولمه چخاطرش به اقوا خوشه و جبوی بلا نبن امی طیف که کسا دین سر دویوین امی آوا خوی کلان دیجی بخنه وی قابا خوی وکا سه بارده خونی با آفخصیه وری و مهنک جی خوی بخنه ناوی پلی ما شور بون جبروی مزاف خوی نخصی اگر کو پلی و نزاف زده شور بن هنا خویاد نجم تکارم بخنه ناوی و امی آوا خو برده سر دولمه خوی و امی دین سر آگر دما کلیا امی بنوی کم بکن به تخمینی وکا 20 دقیقه جرا بسه اما مجی اما بسر که بسه بله اولنو خورنا بد نیم ساعتی دا پیجیا گر کو مخازن ام خورنا وسا پیشکشی و بکن شکرما خوش مرا بنا آبونه لایک کیش مرا باویجین و مج اینستاگرام و توییتر ج تیک توک مبشو پینن ساعتو نوشی جان بجورا